Ghana is my Ghana tea from some for pine, aka Fufukin. I wish ya with a quick one. A becansem kakra edachre MPP Amanyukuno. A MPP Amanyukuno. A becansem kakra ed achrom. MPP Pennyfo. Any day quaso. Moba, Monana, Menemba Becassa. Fair, if you are so. Se udi di jawunia de piano e de nibre enenam. Se udi di e jawunia e de nibre enenam. Adenta dwempan me kasa. Npa me brisole o so mpe NDC party, ompe NDC party. Adentia. Mbe chire nsem bi mu ha e da kire mo. Me nya atwon. Be be hye da tenase e wo sase mu. Me nya atwon. Be kan nsem bi am MPP mpanyimfo da to mu tirim. Se omo ntwen e mane nkudru election time ansa na omo aba kutukutu enmofra no ye woni pa bebre wo social media omo utim so omo fight e de ma MPP amanyoko pa osine no MPP mpanyifo mu mfi omo obi tama say na time akoma MPP fo mu ha pa ya de baako da bia na manyini se MPP for pa be makwan ama enkora abahyo mamanyuko num no etin no krede e ba akopɛ MPP for be makwan ama mofra abahya manyuko num na mofra nso do ideas aba e be mo be position e be mo we say no happy e be ka so we o mu ade e na we no so ya akora e de be twan ne ya e na o mu ade ye hwɛ Sami Jamfi ni mfie esai enso hwɛ position a di bra wo NDC kunu enu ntire ne bebre no edwa MPP no nti MPP mpanyimfo no ene mu amudi ene mu no mo ne mpanyimfo no nkasa mo ne mpanyimfo no nkasa na nya atwom ya adoso me pe MPP asempa me san pe NDC asempa baba bia no kreda no ense ka me pe MPP ni NDC fo nyina asem baba bia no kreda na ense ka MPP for yi mu ena we onya santini ena we wonye we ni we ni nti ne nyade de be hye mu nti da bia no na NDC for no anya advantage over MPP party no eno ena ewiki mu no eno na de mo ba form da bia no ti se mo mpanyimfo na mutie ni mu no mo nsam adene mo nsam edene NDC for mpanyimfo ntesa NDC for omo ntesa se NDC ni onya ade obe make sure say ne yonko benya bi e party ni ba MPP for no mo bom asafo hene me na me panyini ko ade se panyini wa bon kra na ese de panyini edi ade se panyini abon kra na ese de panyini edi ade but NDC for no enko no sa NDC for no enko no sa me nya atwom nti MPP for no omo na se be omo kuma mo social media na at least come from krompo keke obi kuma mo social media pa na at least come from ne pa na keke enye skasem scandal sem from mu no enye skasem at least come from ne pa na ofon so keke sa brandie wo bo adwuma abaya wo bo adwuma abrante wo bo adwuma ye da ase ba we ombetena ho omo mfi mu nti me hu obi na wa yire no hu kuma MPP gidigidi da bia ha na ni pre no ho an obi kuma omo ha ya me di ya o me mu because me feel mu pains na say at least campaign for so be the respect we mo because mo mpanyimfo yi enye obi na be come social media mo ntime nkomo se enye obi na be come e social media da mo mo ntime nkomo but at the end no ese mu hu no say obi na e koma mo ti MPP mpanyimfo no ene monim se monya dibre eteso enti mu mfi omo mokoma mo no monim se monya dibre eteso ti mu mfi omo mokoma mo no dia aban ne bebom na sa aban ne bom a eho na mbete sa na moye ya sa election we ka mu lose no sa nya atwom no mo makwan na jutu no mewurawura parties no bi se the NDC for aye no enter NDC for no amount for promise and pan because the MPP for no be here crament yes because it's a motiso mu wa mamu no keni kwa mpose krompo se ka mukasa
And so one propaganda ne no bia e cause a moon free outsiders no. Moon feel mo kuma munti no. De bia no amanfo attack mo. De bia no amanfo attack mo. Ti MPP for no mpanyimfo no munya say na we asantene chenchen asantene na bam. E na we ni we gise vice president pe na me so mokofa oye nordna. I say vice president pe na ye nordna. Me hunu say e kan say o makofa vice president oya asantene ti say the president of Sudan. Sanyi yi mu no munyai. Eno na eku MPP party no. Eno na eku MPP party na nimu ase no because yi mu na doso. We ya akra ene modern word ya wa akra wo wiase. Obi tumi kasa pa, obi tumi kasa. Ema wo se kasa ni pe kasa de ka beboa. Enso no. Yeso ya akra oni certificate wa anko school tie ma na me join here. But NDC for the you are welcome. NDC for the uko school one ko school bra you be training and no na man for the pay NDC for asem NDC for no almost am go say be MPP for yesem ba so a mo discuss na project na project na wo ye no dibio nto bi otenchen na wo so ye adwuma ntwa ne kai say NDC for ba so a omo ye project no na obi otenchen no so wo boa omo so no ye fa na say wo ye adwuma eso so no scan bi ye de eso so next can spread o mining na obi anya bi nti MPP ye dom NDC ye dom but MPP for some person mo tran so chede a enya monster te enya mo homeworks yi se MPP for person mo tran so chede a mo homework mo nya ne yi mpanyifo no ene na mo tete so ena sabi youth mu ebi mo sabi o mo kasama mo obeto kwama MPP ni pa on fraud da because what is so Onyeskadi or a big man. But I want to krumuti any two about you. We a big man, and now we a big man. 4 years time, obey a small boy. It's a monster on say trouble in the never be break and free MPP for partnership. You ever trouble no, never be break campaign my MPP for no, by a trouble in Vienna, almost at your because Sabi Nipani Bukran on Pil Musica. Enyeska o shera free nipa ne keke ye bo abaso wa ya de wa fight amaye but nene de omote so ti hia omo a eduru campaign dia afa ne be fa back door abefrew say yiro ho na wo ya de on de bia no mu yusu mu adwene de bia sa adwene yusu no adoso mo ye adwuma mo abaso obi a wo ye adwuma ebo party bia no mo mfre no na mo nipa na abaso mo nipa ne so hu se adwuma na wo ye no onye nkwa nyese mo sori ko tena parliament ko kontokwa enya ade beboa mo parliament am sori ko kontokwa no mo funa mo de ko tena parliament ko kontokwa no fa so bia maso youth na e kun bi ma mo social media no so mo mfrefre mo obi nkasa mo ko send diska fa mo de bia meka me hu se ne bebre kuma MPP ebi mo kuma NDC a obati NDC for no side oh me kra me panyiwe wo contact o frɛ me obuma baso MPP for hwea so be fro pa kukuti MPP party no kukuti won fra wo da so be fro pa enso duru aben no so a ena mbeti enna kana na do oye de lose sa election time no ko oye de lose no timi de asema make a chere mo say mun mie bi mo ahye mun tretre mo ahye mun gu mo nsam mun weka mo nipa MPP for mpanyifo no mun weka mo nipa ba bia mote no obi na to abama mo na mo tena ho mun weka mo nipa obi bitima so ratena social media akontokwa hwe youth ye wo social media mo kontokwa ebi e mo bo memo mo te social media ma mo te social media mo kontokwa bia mo bo pa nka nipa nim se wo kontokwa because odo party no wo kontokwa ma se bi panyimu bia beboa no panyimu bia befre no enso wonti bi da nipa no be ko na panyin edide nipa no obe ko enso wansi di mpo ye frɛ ne mpo na panyin edide enso nipa na to ne data ade ya no nipa na ko to ne data no adaba video no we gina MPP for chi den 24/7 wo hwe obi page a e dey bia fight my MPP utu ko hwe obi page e dey bia fight my MPP eso MPP for no enyi nipa na ye
omunyi ni pana ye da adentia se manwi ya 2024 no obetum afiri so okura pana me ka kire mo because nipa be brebu afumo nipa be brebu omum koma ho nyina no mo betra so se kim no mo forget omu nyina mo betra so bukulo obi ya akora no wo nyansa mo man the position Sami Jamfi ni VSA Sami Jamfi utie boy ni history krampo na beginning po no boy no ko DNPP for achi so DNPP for kan omo so ya akora beginning Sami Jamfi utie ni history pa na ko DNPP for achi so MPP for ka che Sami Jamfi se wo ya akora so ko NDC for no ye we kama okwan fefefe so omo je apprentice ntumene on position kita no saa na se MPP for no mukum na mo ma youth no kwan na mo wura mo ntem e wo party nim na mo nya se party ndie ye na ete ye mpanyimfo se bi mpanyimfo na betena so a ena e modern word mo pese MPP ku no mo tena so chede ya ene mo sesa mo ka se manamo mo sesa manamo MPP for no nya sa e mo Moses manamo because e be bre obitimi ejino nkwasi wo ekom MPP enso nkonkosi aga the same other person be come NDC ni a support ni aboa no kwana wo de hwe bloggers no mo ye videos ma MPP gidigidi no bloggers no mo ye video ma MPP gidigidi no mo go hwe on page mo hwe mo followers mo hwe mo videos aden MPP4 so mo do so pa wo ka papa mo mpo no ye me hwe wo da ye view mo hwe bloggers so mo ye videos mo MPP4 mo fa compare both MPP and NDC mo de mo check hwe ma transa adwene wa say aden se ne mo ha mo keke sa bloggers so mo asodo mo ha mo bi no because me am say MPP4 de o mo ye nyimu mo check NDC e kan say party no bloggers so mo ye videos mo NDC party mo show mo followers o me videos so be enam na mo fa compare bloggers no mo koma MPP da bia no MPP4 no minim ni nya atwon no e ya doso dokre de ba akope mo ngu mo sam na mo nodododo o mo fight mo social media because social media ni wa MPP4 NDC4 mo nye obia ntimeda me adwon de me ka atwo me asemba e koma NDC a member be no krendan meka asemba ya kuma MPP be no krendan meka me mpo obi a chew me hia obi a se bia makoka asem bi na nipa na meka chem se bia se da bi me no krena meka ade bo MPP meka ade bo NDC meka at the end Ghana na yepani ye but the young say NDC for no we come nipa more than MPP4 no enyi mu no edoso mo tutu makwan yi na mo we come youth no no murubure mo youth me position obi wo MPP ni beka san ana we no certificate kita no anu adene certificate kita no anu adene ntimi de me mfasa e kana say akora no e ma me wura me party nim da na akora no ba be wura party nim a obeji position be free asem nti panyin no kanza panyin no certificate kita no old certificate tete so still no gusu de te wo ogusu de party nim obema akora kwan na akora so aba ba kire na adwene da se MPP ni person ba power obe force wa ye campaign mame onyanya aba se kim na wurafi onya aba na wurafi ntine unse youth no bebre every MPP echi akodi NDC for echi ka MPP moti so yi kene kwa mpo se ka mokonto kwa ka MPP 40 so yi eni kwa se ka mokonto kwa enso now say nyatwon ene sa hypocrisy no ene sa no mo ne wo mpanyimfo no mu ntino won se mo fans fo no bebre ti social media da bia na ye koma mo so mo ti social media mo koma mo krampo no mo san fi o obi ti social media betu akonto kwa akon scan ba ne balance ni pana asabi abaso body kra na ye mfro da ona metene fo mo mfro enso sabi ni pana ye e kana say campaign ma na abetena so na obeyesa ogoro no ti mi adwon de meka me no kore da kire MPP4 no e be sha na trans wo sa program we se ho e be sha na trans wo ho because ye trans dwene ho a entaso mu
ade na moye nyi musa obi nya asantene a obi nya we ya mama ne position e o ma yim modi ko nya asante ko na se bia fe so a 4 years so asante fo ko na to aba man MPP4 mo masremfo no kwan no mewurawuram jutro mo mixe obi akwanya obi onimtie no o media no so no kasa mamo a mo mfre ne pane nkasa e ya dwuma no woye mo ntua ne ka nipa na to ne data timi hu obi 24/7 but no okekam a obi tambe ye just one video dem NDC for boom no hit no ko so MPP4 wo ya kra na panyimu ba behwe wo abeti no mpo no wo ma so le enum dwa ni be we ni omo hye kire so da bia wo kana kra obi tiba bi o se bia wo poa ba wo ye video no ni mpefe pa se ka wo ye NDC ni a nka wo be frɛ wo abo abaso so MPP4 no omo de nya atwo no dɔɔso dodo mpanyimfo no motete Ghana na asem na America ni obi ote aburukyire mpanyimfo no motete Ghana na America nti MPP4 no omo mokoma mo social media no monye se nipa no mokoma mo a mo so mie mo yam na mo support omo mamo ntwen emma 2024 enkuduru na me adwempan 2024 kuduru 2024 kukuduru na se mo be catch obi so bi nkoye campaign mamo a me dan durua ye nyina be campaign de tiam because the way am ye no mo bi o social media and the way mpanyimfo no appreciate enioma amanfo ye mo social media anu atene nti MPP mpanyimfo no mo mani na ho some person mo party mo gina mo chede a say nya atwon no sa anioma no mo nyai we asantini de so ba MPP we achimni de so ba MPP no mo nya nyi mu no na nye say nyi mu kankan no enye obi ko to no e kan say data otegana na okuma MPP YouTube mo so lo mo kuma MPP nya YouTube kuma nya ni pa kuma so at the end of the day no e go see mesha da trans on apeke phone calls we da dey asa mesha da trans na ma peke phone calls on na obi a kire na adwen obi e kira metrans kira e kira nwumle mu no metrans na obi a be kire na adwen because the MPP mpanyimfo no ye no entwaye ensemu na doso ensemu no akora bi wonyansa pa mo ma no kwan o mewura party ni bi eso hwe MPP o da hwe wo akora be pa na opposition wa MPP ekunu assembly ma akora wanyini assembly ma akora nyini akora be pa na MPP amanyuku no parliament impotimi ko akora be less than 30 ebinim eso hwe NDC check NDC hwe NDC for man for because I and NDC for there omo yesiremfo omo po na penipa me kana kora da kire mo me menye fake obi no ordinary omo kompo na penipa omo na we kan mo nipa so MPP4 pamo nipa from monchen MPP4 omo pamo nipa from monchen me ya wo metu MPP eno nkire se bibi koso na nya menka me adwempan no menye fake o me Ghana me to about once pe me to about once na me two kwan na so neno obi e fa no adwene ene ye da ba to bi si ho a obi nim do beto ama no because kokoti no adoso e wo MPP ku no nto mo na mo komo mo social media no ufutim say obi young guy obaso na betiem na kufu ado bada young guy obaso na betiem na ba omi abada young guy obaso na betiem ministers o mo madada aden na ntimu mo fresh ankrofo no a mo koma mo no na even though abasoboti bi okrumpa mo fa mo ka afia wie pia no ese ka mo yesa abasoboti no wenye kununu wenye se backdoor no ususu bi ko record wo wenye backdoor asemo na ususu bi ko record wo official afitru ye nipa we o social media obo adwuma am MPP ku no nipa we o ha obo adwuma MPP ku no abasoboti asebe me minister me ma yimbuto muska me de bona baso eso no omo no mti social media no omo no ye do me dirty work ska pie no wo munya fie no wo munya omo na mo so ro mo nkasa no omo na nyeska da bia me se me meka no kore betra so sa ade we se ho
ya transa dwene ho a emoa MPP for no mpanyimfo no mo transa na mo nyai sa nyi mu no achimni asanteni we esirenu ye nyina nipa baako ye nyina nipa baako nti mo ma youth no kwan no mo murawura party nim because mpanyimfo no mo kasa mo ntimi wodu party nim kosi ba bia wo party no mpanyimfo mo ntimi wodu no kosi ba bia e de ankora na ba beto aso nti mo start fa ankora no murawura se the NDC for ne ye no na mo ye list mistake na NDC for betra so bi mu a mo beti mo kakanka sa mo ye list mistake na NDC for betra so bi mu a MPP for no ansa mo ba so bi mu no na Nyankopon aba wiase kwa na meka chemu no wo da mo mark ne date nto se MPP for no ma kwa ma dwotu no bia ma wurawuram ene mo anante na mo so ma respect ma fa bua ma nkra no se de nkra no bi di bo ma mo na mo yese mo ye mpanyimfo mo na ahini sem mo na mo ko parliament ya na akra bi entimi mu dia edu se ya to aba na on de afie kokoye no last year koye no on the last election we koye no well yeah 2024 dem we no 30% kura munya 30% kura munya mo to tom no mo ya 30% kura munya and then this can share my phone because we so no bonus for him me we me panyi and am ye panyi na me we na me we but obi na to aba na betena so enkura na mumu o no nkura na mo so mumu ade no enkura na mo so le a mo so mo de mumu position e o party no sa nkura na ko sa lie ahoache ko to aba e na mo de wini ye ti mo mie kwan na nkura na bi ntime wurawura party no ntise NDC for ye no ene ye ka so bi nko to aba wa ko twusu NDC we twusu NDC because nipa na tra say no say NDC for de mo bie kwan omo we ka mo nipa 24/7 young guy na we okasama NDC for akra ketekete akra be ne kasama MPP e wo parliament na say omako won so omako baabi resame jamfi age omako baabi asame jamfi ne gina nim na okasa on MPP akra bi sa young guy bi sa ko gina nim ko kasa dabi empanyimfo nko a wanyini katenasena dwene ohun na so unya sa time kra na chi mo piepia youth no muram party no mistake big mistake na moye no se mo piepia youth no mura party no ho e be chimu nsem and this for no o ma dwenta ho pa ti mo MPP for no sa bukulo no sa anema no mo piepia youth no mura mu a 2024 mbi lusu totally me ka kire mo se mo start em odem menim de be shime mu a ese me yesa video yi but MPP mpanyefo no mo fa nto mutirim se mo start em piepia youth no bi nwurawuram o mo no mo ye videos mo social media no so mo baso bronya na adru no mo frefro mo nye official mo baso se bi president be gina ho ebo obi abaso se nipa na video mana enye bone because president no obi na tuma na betena so ti da bia meka no kore kina ye betena se wo ho obaso share video no subscribe to YouTube channel no send down the video bia ba won sabeka ti MPP for no fanto mutirim nya atwom no adoso edamase peace out.